Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuhla of course hi la hi condition man ya Buti Majulu ku laveka ku serious intervention. Yeah, even then from there ta hi khi hundza hi khi ya ka kokwana hi Chauke na mutirhi wa yena hi ta vuya la man. And then amakumu of course ta hi khi hetelela hi Black Myth. Yeah, so ya vo tala vhele you are aware ku ri Buti Majulu munhu loyi so ka nga ha ri vonakeni online nga mi swoni maybe kun'wana maybe swi postiweni ku a va ri xibedhlele a ni nga ri ku posteni mina leswo because a ni twa swi ri sensitive and stuff like that mi nga mi swi voneni ku a va ri swibedhlele sweswiyani the stuff like that ma yona mhaka leyiwa sweswi a swi vangiwa because a va ha tshami ko le bambeni a va move to another location and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so hi ti 5 ta November ku ve na live le ka Chavisi MC hi kona laha hi nga kota ku va hi boxeriwa kahle mhaka yi yime xinjhani so kahle laniwa so hu katsakanya hayi dekuna se vona nga kota ku swona ku Buti Majulu yi nga ha pfukangi so vanhu still va haya va xa byala le but a va nga ri na mhaka na swo but dekuna se yo yi nga vuya of course yi swona ku a yi nga pfukani Buti Majulu even then se va fambisa swibedhlele hi ngo yi teka from this section here okay loko hi karhi hi famba va heta va yi transfera a Polokwane a Phulus Netcare i Phulus Netcare yes so a Netcare hi laha hi nga fika va hi endla scan loko hi endla scan hi kuma ku va hi kombisa ku Dr. Majulu va na problem ya spinal cord la hi Xitsonga xa kahle ni ta ku longo emirini ya longo na marhambu ya laha hansi la xisutini la so va hi kombisa ku va fanele va endliwa operation and then tsundzukani ku a hi na medical aid by there so va ku va ta hi endlela ti-code a ri perile hi hume vusiku siku leri ya Polokwane xa mundzuku va hi rhumela email va hi kombisa ku operation yi ta hi costa 300,000 rand operation ya spinal cord yes hi ku va hlupha hi ku a va koti ku ya a xiyindlwanini in fact a va yi xiyindlwanini loko va fanele va xiyindlwanini ku fanele va nyikiwa tiphilisi va tlhela va assistiwa ku va kota ku ya xiyindlwanini otherwise va nga tshama until va nga yangi xiyindlwanini without tiphilisi na ku tlhela va assistiwa ku va kota ku va a va xiyindlwanini lava assistiwa ku ya hala so hi karhi hi tlhelela ti-check-up swi ya swi karhi swi ya hi ye Khensani last time afika va admita Khensani nako va cheka va hi hlamusela swa ku taniya va heta va discharge so ku tlhela ka doctor rin'wana kwala a Giyani still va hi kombisa liya ku laveka operation so hi yo mhaka yi endlaka ku se hi tala ka live ku hi ta hlamusela kumbe na ku kombela ku pfuniwa ku hi kota ku raise this 300,000 ya ku va hi kota ku yisa Dr. Majulu a Polokwane va endla operation so that na vona va ta kota ku loko va lava ku tipfuna va tipfuna hi voxe fana na un'wana na un'wana yeah okay yeah so for ku endla donations account yo sungula ya lemi hi vona kwalano ya Old Mutual ya leyi nga kwala on screen kwalano ni nga ba pause ni shuku hi ta yi kha yi vonaka kahle kwalano you can hit the pause i account yo sungula ya le but ku tlhela ku na yin'wana leyi olovisaka swilo vhele ku nga ya Capitec and stuff like that ku nga number of course ya Denkunas i number phone ya leyi nga kwalano so loko kwalano of course ma kota ku va mi kha mi senda mali so for account you can use the other one then leyiwa for Capitec you can use this phone number na ku va contact still you can still contact him Denkunas ku mi kota ku confirm because ku na swikeme ngopfu mina in general swa donations a ni swi ngheni ngoma swi tiva but leswi ni vona swi ri legit swinene i mhaka serious swinene and swi fambisiwa hi vanhu lava mi swi vona ku vanhu lava nga legit mavona you can see sweswo so hi swo sweswo number phone yo yeleyo kwalano you can hit pause kwalano
or nakwala you can also hit the pause n'wina mi lava ku va mi donate la ku na vanhu vo tala swinene va hamba va ya le ka Bold Manjulu va yi xavela byala so hi wo nkarhi wa ku R100 na 200 a ti ngheni ka the right thing ku yi kota ku va yi hola so hi leswo hi nga vula tani nga khensa to the nkulu se hi le ku tirheni swinene yi tirheni khale kha hi humesa timali to tala swa durha swilo leswa swibedhlele ma swi tiva na n'wina and stuff like that then vele khe hi hundza ya ka ta Bold Manjulu ta nsati mi nga mi swi tiva a yi lwa strong la section leyi va hindi kahle ka yona mi nga ma swi tiva a yi lwa strong ku ya n'wansati a yi n'wi lavi hi ngo vekela this section na leyi one of my favorite clips a ni mi tolovele Bold Manjulu sorry a ni gwada a ni vuli ku mi gwada hambileswi ni nga mi yimbeleri a ni busy la okay Bold Manjulu sorry mi ta ni khomela a ni twisisa ku ri n'wana na un'wana hi xitalo i va a ri na nsati loyi a mi swekela hi mani wena wena a yi nga na nsati right mina swi kota ku vondza hi wexe a muti wa me mata a kuma u tshame ni u gasini a ni busy la a ni tolovele mfo Okay, a ni kona la ya na ni languti kahle ya ni mi languta kahle wa yile la ni tolovela a no la ku mi tolovela a no la ku a vutisa ntanga wene mfo wona pfuwa msinzi va rasta i tolovela mina ya ku fambile boy okay so no hlamala hi clip yin'wana sweswi yi nga ku vabyeni vhele leyi nga fika yi kombisa marito lawa ya ku lo pasa swa ri kha ni fostela ku nsati tekani nsati a hi nga ta hlupheka sweswi se ya ka hi lava vatirhi ku loko na nsati a to phekula a to hlantswa nuna wako ya ka ku ri ni a stand ta Ngasirumleke soteka laya kalumana muti ngati manyatira ye asa mamro mama nangwe vakho le romana baba manda nende no kaisi le kana tamla so ya mara yi serious mhaka leyi la lava ntirho please a tihlanganisi na Baden kunas Dr. Julie va lava mintirho and stuff like that yize yi pfumela Bold Manjulu ku hi fike njhani laha a va zondhongo vavasati hawa loko hi endla kahle ka that section and stuff like that ya Bold Manjulu hi kota ku va hi remove to the next one hi leswo and then vele khe hi hundza hi khe hi ta le Diamond Walk hi hatavu ndhawu ya ke hi tsutsumela hi khe hi ya le ka xikukwana and stuff like that so no hlamala vele kokwani foni a yi ri live ka siku namuntlha tanihi mi swi tiva ku yi na mitirho wun'wana va ngo i baloyi mi nga mi kha mi swi tiva ku baloyi yes na ri mo ka mi nga n'wi tivi xikandini to be specific mara mi nga mi kha mi swi tiva ku there is someone called baloyi wale so na mi no hlamala hi level leyi of course yi nga fika yi create ka siku namuntlha of course kokwani foni laha somehow yi nga kumeka yi juma mitirho wa kona a ri karhi a cheleta mabulomu yo karhi laha na hi swi nga fika swi yi hlamarisa kokwani foni yo kahlekahle ku ku ndleka yini kwalawani mani Emba. Baloyi. Ni ngo vona i khome mati. Baloyi amacheleti baloyi manyana. Baloyi amacheleti mabulomu lama i ti-bloom poto na. Leri kale ke cheleta la mati landeni. Baloyi mara wa hlola hey. Baloyi swi leswi a swi cheletiwi swo va xisweswi baloyi i tiplastiki swilo leswiwa a hi misinya baloyi mara endla yini na baloyi mara wa hlola i ncini leswi nga ku swi ndleni mara baloyi mara baloyi mara sweswiwani mara hi ta ku mi swin'wana mi ta ku khola baloyi i la ta byela ku wo sungula ku tirha ka tindhawu ta so mi nga ri n'wi hlolele baloyi swa hambana leswiwani wota i misinya leswiwa i tiplastiki cherini mati already a swi cheletiwi leswi baloyi na baloyi kahle mani swi tivi hayi ni ta vulavula na boss lady ku boss lady mi ri endla njhani mama swo baloyi le ku moxeni mara oyi baloyi mara baloyi le ku moxeni Senene swa cheleta a baloyi hi leswi loko mi xava leswi a ni ku swi ceriwa nyana misava wu chela nyana se
leswiwa Hayi ta vo. a ku hi fanekele i cela misava swi vekela a nga fanele u cela nyana la se swi veka swona se cheche misava se u cheche mati nyana baloyi mara ku humelela yini mara mi ta ku ka baloyi chako kokwani chako i cheletele mati la ka blompoto la mi ta ku sweswa ka mina i cheletele mati baloyi a ka ti-plastic swi leswiwani already eyi yane sangava lapha kahle a ku na misave baloyi me ulasambe ogiriyeni sani vona u tshuka nyaso leri nga yisa ngodambu ivi ri namusa na misinya mulungu yafa muri chema Hayi ta vuya mani. a cheli mati ena swi tsemi ku i ta ya lava xikero se ni kuma ku tsemelele misinya i ku wa yi thena ya leha i vula swilo sweswiwa ni ta ku ma tsemelelini baloyi a ku o thena A ho endli kona mani. A ho endli kona before hi ya ka timhaka ta beef lama. Emdeni vhele khi hetela hi Black Myth. Mi nga ma hleketa kwalaho previously updating vhele loko inani Bliss Boy a humese clip ya na nga fika hlasela switirhongo ku ri kahle kahle it's as if ko va agenda so because ka siku ra namuntlha of course ku nghene an email from Mashinji laha yi ku Master T swilo leswi nga ku humelelile ka Black Myth manjheni na because ku na a post lele ka ristalisa of course a nga fika a yi tsala la nga fika tsala ku loko mi twa ingaku ku na swin'wana swi lo yiviwa mi kombetela mina n'wi wisiseni shame a ku xigaza hub 2.0 14 November kombisa ku wa humesa so la i fika vekela a clip laha ku yimbelelaka Black Myth so a hi sunguli ni yi tlanga then ta ya kheyela afterwards. Nyume, she will let stand the sound. Nyume, she will let people mean. Nyume, she will let stand the same. Jabulile, Bedu is a king. Shingabu, le shape for me. Semi Jabulile, Bedu is a king. Angabu, lo angamina, yeah. Bakuni mama bonza bani bulangwenza mi. Bakuni mama bonza bani bulangwenza mina. Bakuni mama bonza bani bulangwenza mi. Bakuni mama bonza bani bulangwenza mina. So yo clip ya kona yaleyo clip yaleyo kwalano laha yena vheta ku loko ku ri lo yiva athakani mi mese ni karhele mi leswo mi volisa risimu ro yiva loko mese swi ni karhele a na ha ti ngheni mi ku ta luwa ka Facebook so mi no hlamala hi ti-comments ta zama ku hlaya leti nga na ti-reactions swi kota ku va fasting nyana ni vona ku ri like still na yena i loko hlaseriweni miyisa luwa for example hi just kwala yi kha yi kombisa ku hayi loyi a yi heleli studio as long ku ri na Myth a yibi ku ri kahle like it's a street attack za hlamala na hela like ra fika kombisa ku yi humesa show studio ku a yibi hi karhele yo a studio as you can see the show from kombisa it's more like it's at maybe mara ka Black Myth a ni said maybe timhaka ta sweswi ya vhele ta veri cocomelon ta risimu reriya maybe I guess ka ha ri timhaka ta sweswo ku nga yiwa risimu leriya wa ha athekeliwa swona sweswiwa okay va vukena va ku ti-love song na December a swi hlangani yena ho ti lavela ngoma ya byala leswi ku nga kombisa ka swo ti tele vo thabo kona kha yi kombisa ku leyi a yi lahleki then ka ti-file ta gospel kwala ka computer va wisa va kha ku a yi heleli studio like ni twi na ku it's an agenda so ku ndlekani swi va kahle kahle ni sweswi va kha athekiwa hi mhaka ku ve ri yive risimu swo ku a fika a ri tlherisela ku na risimu ra Maradona once ra Cocomelon ku hey ni vona ingaku ku busy ngopfu la u nga kha kombisa ku hayi lowu a nge soli but then overall if you can check leti nga na ti-reactions to tala swinene i le ku hlaseriweni miyisa lowu so hey ya it's an attack a xigaza xa ma-2K a va le ku zondhweni mayisava ku ri ve le ku hlaseriweni so hey so solution yaliya and then na ku ni ze ku swi vula mina ka yin'wana ti-videos mina ni ku ey a swi lava a nyika xisale xa risimu ka ha na nkarhi way before a humesa project ya yena so swi komba na ku kahle laha veri yena nixi na ka kombisa muyivi ka ha ri yena ntsena ka xigaza wona i hosi ya vunanga na yo wa yiva loko hi ri kokwani swi ya hi ku i mani I guess so u zondiwa misa lomu musi na le ka ri even risimu lero beat leyi yiviwini a ku vuliwangi nchumu so swi hi ku i mani so at the same time it's an agenda hi nga swi vula tani at the same time but ya yena hayi Black Myth a zama ku inani
yin'we already se yi ri kume risimu leri ngoma yi ri nyumenyume a mi ni vula ngwenda i risimu ra tsokombela musi swona swa le halanyana swa koho hi loko yo complain tsokombela maybe hi nga ti ta report I guess mina a ni lu na vanhu mi no report what do I'm for so a ku busy solution loko ni yi languta mina hi Black Myth ndlela khokhomeloni risimu ro ba a ni mi teki xayela it's a hit yi na tinambara to tala ngopfu sweswi sweswi hi vula loko that song yi le ka 1.8 million views loko hi khe hi cheka laniwa yi le ka 1.8 million views plus this other one ya 300 you see so vula lo ma 2.1 million views so ku ndiwe mali yo vonaka so mi fike mi n'wi ndlela hiti loko nga va nga hiti gaze ya ha ta kwata so it's a huge problem. It's a huge problem. And I remember when I analyze mhaka ni ku mara mhaka leyi a yi ve simple ngopfu swo ku laha ku nga na na rhymes a ku nghenisiwe na i Maradona na hi wa rap swona swi ve somehow so a redzi loko u ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.